پشتی هفت مهان دی ریا ناف دولتی M4 کو خلق ناف لید کن روت کو د نافبرا حلب و باکور روجلات سوریه ده کو به هوا گرید ده ایرو ها تفکرن ایشا خلقی زحمتیان خلقی جی بیگمان سفک دکه فکرنا وریه افری کنگی هاتیه آوا کرن بلکه هنک جوا مراق بکن ده سال 1905 ده افری هاتیه چه کرن لی ده سال 1908 ده جی بویا ریه که ناف دولتی یعنی سوریه عراق و ترکیه به هوا گریدانه و کم لسر نقشه جی دبینن ریا M4 جه تلکوچر دست پیدکه لسر سینور عراق جور دست پیدکه د نزیکی قامیش لورا درباس دبا و د باجارین وکه تلتمر عین عیسا کوبانه درباسی ناوا باجار کوبانه نابه لید گری د سر پراین جی سر جسر قرقوزاغ را درباس دبا جسر قرقوزاغ جی لسر چم فرات هاتیه آوا کرن د ناورا جرابلس و کوبانه دایه پشت را د چم من بجه افره من بجه دگینا بابه حلب سراقب أريحة جسر الشغور وحتى لاذقية دتشالي أو رياكو بشتي حلب دتشا حتى لاذقية نوفي نا M4 نوفي M5 درجيا حمو ريا M4 شسدو حفتي 6 كيلو مترنا جت الكوتر مجود تسبيدكا حتى لاذقية دتشا ل بشتي حلب مجود دبا M5 جوا دري أفري حمو قاص درجة نزكي نه ساعات وتشلو نه دقيقة دريجت بو اوتومبيل يعني 8 كيلومتر فيريا M4 كوج تلكوتر داس بيدكي حطاني عن عيسى وكوباني ودفاري دندتشا 8 كيلومتر فيريا استراتيجيك يا ناف دولتي دبن دستي تشكدارن غريداي تركيا دايا ايرو روسيا غارانتي دا و تركيا لهفكر كو اف ري دي دبي ورا فكرن